Ki te moana ko Jono Ridler tērā e kauhoe ana I ngā kiromita ko 1,600 I ngā rangi iwa te kau. He wāhanga tēnei kauhoe o Swim for the Ocean, he karanga ki a tiakina te moana, kia whakamutu atu hoki ngā mahi he I katoa I te papa moana. It was a rough first couple of weeks getting into it, and I did do a lot of physical prep, and I have been doing long swims for a long time now, but even so, this is more than I've ever done before. Tīmata ia ki te hiku o te ika I te tuarima o Hānuere, mai taua wā ki tēnei wā e 885 kiromita kua kauria e ia, ko ia me tana kotahi, kaore he kirirua. Ki te eke ia I tēnei wawata ona, koe nei hoki te ri kuata mō te kauhoe roarawa atu I te ao whānui. It gives us a lot. Every second breath that we take is from the ocean. It's a source of kai moana, cultural identity. There's so much that we stand to lose but also gain if we can turn things around, and the current trajectory is not a good one. So we need to protect what we have and restore to the abundance that we once had. Kare tana ta tuatui a Jono me wōna whaina, kia kaua mahi hi ika bottom trawling, ko te tino mate o taua momo āhua te hi ika, ko te takahi, te papa o te moana. Ki te Te Tairāwhiti, kua tai atu ngā iwi, ngā kura me ngā whānau ki te tautoko ia Jono, tokomaha hoki ngā tāngata kua kōrero ki aia e pāna ki ngā rerekētanga o te moana I roto I ngā tau. When we went past Loddon Point, the kaumatua there, she was telling us about how the Māori name of that bay that we came into is Tauharapito, which means smelly whale. And that's because there were just so many whales that were migrating down the coast that they had, they beached up on the small shore. We don't see that anymore. We've seen one whale the entire time that we've been on this journey. I tērā rāpare, wehe aia Ridler I te ākau o tokomaru. I kauhoe ia mō ngā haora te kaumātahi, toru te kaumārima ira 8 kiromita te roa. Koe nei tana rā nui roa atu, I taua pō tau atu wā ia ki Uawa. What we're doing is really all about the ocean, and coastal people just seem to get it. And so it's amazing, not only in terms of the welcome that we receive and the hospitality, but also hearing from people and understanding more about their slice of coast. And that'll help to motivate us as we go down and take this message to Wellington. Ki ahurere I tū anō ia mō te wā whakamutunga I mua I tana koke ki Te Whanganui-a-Tara, me tana hiahia kia eke te nama o ngā hainatanga I tana petihana ki te 50,000, kia mutu te mahi he I katoa I te papa moana. Rahia Timutimu, Taioro.